iban tukin Chandra Chansuloi akan satu kami ni pecian sebi ka amin pangpas kose di kamu nama kami bila disukri minin dan kut kantai na ni cana dia tu cindingin iban tukin kumkat sunga pasta appreciation day upat ni jangan ya suloi takin can akabedu Chairman Secretary Kripaupa nanti langsung di kampung ini lomba mafia cinta kedua. Tapi ni naga dibantuin dia cimkona di usaha, mimpi namanya di kowe usaha mimpi nanti langsung di kampung ini lomba dia cinta kedua. Apakah naga Kripabu a member di la atsungka adu bifa kaltarin kan Kripabu zondro na he arak rami hika kan pa Reverend Ramlian Khar atunga hika mandamain lokna bia kampung Cimthan ninia hibantu ni sungloya zondro na tatap he ni tilong narona di lagin kan Kripabua kan pasta kecua pepiak dingin narapat saat nasungkar na family tungzonga lokna dia kan cimdui nakatapi na Kripabu memba dilak tungzonga hibantuin cat mengkodingin can andra sepiak saat andi kal tungzonga Kripabu ayo in lokna dia kampung Cimthan nanti nan vakansi contoh na vakansi nan sinteng indang nan kan tuk kan si ni tiang kan hebau kan sambau na zupe bawin azai bo asia kan len funa contoh long long funam teng zon rona ni tiang nan kan kinren sa nanti la me ba pasta review frame nanti la chunga long long na chunchok kan ni petian tok dai na long na nang na chu nanti la me ma nanti la chunga unjung za ko se pikha Kripabu ayo in hika dia tu ibun Cimthan kedu ni cana appreciation day adana chun gratitude day appreciation day ti zongan andak auto ni dia ta tin andak tu ana hi thongkhat le zukwale songko kumsongin Kripabu kim ni tu cheu araksi chuchunga ni cana kani MFCC zong kung pamilya dito min uibani Kripabu ateri pasta kan begi atuhi hukum le tukum long he avoid hina atuhi avoid hina kan hanna san si kung thum kan han lo mi kan han kholo mi amano kan thelo mi zong uibani akan ngathe bola ni sana seronga da pasta upat pegni hi tua arakha Pasta ubat beg ni to ahawna azon ni ato khochongin bia to in chen kedu pasta te hi member kan di laksa kan taksa kan thinlong kan kharau damna cha rian atwan tu akan bong tu anse khochwa akan halpet tu anse pasta hi member ni kan thelo in amit thitlang na ani chetna alung re thina ta ti umlai member ni aro kan thelo mi kam hugan achok mi aro sai kan thelo mi amit thikan thakta na ani kan chetna na pumpam ni kan chin swami Kripabu ni kan chin swami kan re swami tan pi umlai amit thitlang na angai chetsan na hem tu chana ani chu pethian sana bi aro peng ni se ni chana kan Kripabu ni lang ni angai kan chetan na bia te kan ngai chem pa chelo hi ka hona ma zong in NFCC io in pastor family ngai chem kan han ha ni chana pethian na do Kripa na do chungkhan na do di ni chana ngai chena Nami khitlang na nalung re thik na bia te pethian in thei pi se lo
membali nengai kanin chetan nak ya te ni atu manga Yesus Kristus ni nak kem kanin hal kanin long tu khrusan minung hi oh man atlin mi kan umlo klina pakhan ni ani mi kan umlo ni kapas rapa hi atlin lo na zuksan silo atlin lo na hupian san song silo wi ni chana kapas rapa hi kapas rapa family hi ni chana dot na zonro na upat na he ni chana kan lo na kan la tar chana si ni chana chuwe ba tin hi ka bunda ma member di lang ni cholawan si se ruana in si se thilung in si se ni chana kapas ra chunga dot na kan la tar mi hi ni chana member di lang kan ilong bantugin ni chana kambiang mi pethiam sei kluk in da alom lai chulong slo ni chana hin ni kan to mi thil ni hin kan khipa bu MHCC member so chota pi kan lai atang ri chon songa boy bani dam na nun na akan pek chunga ni a pastor appreciation day hi phaile chong ni phaile chonga kan to kho jung za na cha philo ding in chungdu Pastor appreciation day hi anan anda to mi jo October za hi puma den anda to mi siban tugin ni zong sungloi tagin kiba tugin kan khifa ubani ko anda khadi tlamtling tatagin kan to mi ka tika lolong na tambi kan ni chana chu chu zong a chun hi kho cho ha biak ding in butin chuan ta chambal tugin ni chana reverend ramjen khazong ni sunglo tagin Klocho habiat insan habiat insan tona akan ngimi buting shima. Ni chana pathian zeitru minda alom lai. Ni chana zeitru minda memba klocho kan mulai. Ni chana una tuzan chana hin tuzin chana hin pasra ba tuzin chana kut atlailo mi tampikan komen. Upat apelo mi tampikan komen. Ni chana pasra khasan pirna asira dia kan nusaraan dia chani. Ni chana keima telin zan san mana asina khacham phep chu chimla aleng kai lo mi ta aleng kai ko mi long te kan si una ni chana pasra pai ni chana ni chuna hin mino an si tinglo na tan pi ni la atu bia ni chuna hin le thin long ro la pasra tinglo na ni thin long chunga so mo chu cha chun ni chana Pastor Pai akhirnya nasib silawin ni cara boy pani akan pergi pastor pasinahin ngebukan ledang lagi lagi boy pani akan pergi pastor cuma kalau kita ini cara dobya cina usi upat usi ni cara hi pastor atun kona ding cara pastor atun kona ding cara ini a family bagan mucung zonga krifabu ayo indok na biarkan cinta pastor atun kona cara tianga ni cara bom santu pastor atun kona nating cara bercakap apa ni nubi thazong na cunga krifabu ayo indok na biarkan cinta nan family cunga ngi kani center mina nan nung retina kan to suami kan sim suami usia cun nan cung khadira cunga ngai thiam kani hathana Mihini cana loknak dia tu kan sim usia cun loknak dia adi pengkawi zaibo usia hingga pandama in atuta pemanga krifabu ayo in aliam jami kumthong ni le hitumin ni kumthong ni le reda October zan ni nak khani he ni tianga pastor le family nan sukhara pumpang ni keima jong ni kan chatan mi na ma chu ngai kyung kan hana kan family ni nan du lo mi kan sim suami kan de suami ma chu Yesus Kristus ngai kyung kan hana kan me ba dilang ni aliam jami chan kunga chunga ngai kan chatan hai Mikhi kanin katan hai kan thelo mi kan sim suami kan rok suami ma chun ni popi chungin ngat siam kanin hatia kabia ka dokter kambi kalong